Disingkat Tasawuf tanggal 9 Februari 2018 memutuskan menetapkan ke-1 susunan pengurus daerah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fiqih disingkat Tasawuf periode 2018. Habibillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah, berkatilah ilmu kami, berkatilah ilmu ayah bunda kami, berkatilah ilmu guru-guru kami, bi ahlil badri ya Allah. Ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Salawatullah alaika Asyraqa al-badru alaina Fakhtafat minhu al-budur Asyraqa al-badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك